Boleh tutup nami. Alulur dawang jo tuamak ta di bata. Alulur dawang tuamak ta di bata. Alulur dawang ma amat ta lagi alulur. Anak di pangarap tuan doa anak nami on nasuri permen non. Sehingga di pasarakku nama tadi bata. Dia anak nami dek permen nami anak dek buru baik kamu jo. Siap rumah lagi. Lihat coba dia kalau saya tiru mula topan baik dalam nama gudang mudah-mudahan jadi palung atau pada sotak dihita selalu nak sudah pernah jadi apa naksoni baru bere dari bere na terlalu mah ya nak nami dok para naik beda mah berbahagia. Nabuhos terbaik kami terlumubi ma pengantin baru maju-maju 2 langkah baru tadaru sahur di langkah ma tema jadi butuh dak-daknya ada begini mau penonton karo main doa anak ikut mendadak makatung awah arong do pila sumadada tu bere jole dere majo tu somoni pila buta pasakta minong tadal lalas roh pakai amu malik ke dia teh boleh pangarap tu apa amu babek kamu mai gawe tunawi tunarenggan para musik nami asal kami tu patu kami las di roh nami tu anak nami dok parawen nami ale perjulu mah tu pur pasakta la teh apa la pakai pengawal jo beda mau musik nau patu
Wala ate ba niya muda-muda namin nagpapakikir di hari guru. Ima nama jalo pasok-pasok perkosa sa itu yun. Ima tulang na boso namin. Jadi kamu parmusin namin. Maka udah bilang mereka muda. Pasal-pasal. Tumulati gulang nanti masa orang nabi Tuhanmu kata ada dutungan di boros sudah di sekalian boros kami nama jalan tuh kata mana di pemurun nabi nama kalian di bawah ini musik kami NXT nabi nama Olo lelong nabi doang tukang jadi pasal kami jo tiupan kami turun dari pemurun nabi dia mulai dari pemurun nabi mau ulus kerja apa pupila boleh pasal kami lagi kita yang naik ke ramang burung asal dokter dan tua-tua matang dulu nami di pati kau pujuk naik itu aku ditapian malah tu dia sudah akan pulang panggil dan burung naik mang kepada nami tu si mana potan akan pas saudian saat di sore mana saat di bawah pelot keras asal pilih kamu kena boleh kerjakan tu yang ada pasal muka berata mah nungai promosi nami
sabi na yun mga puro namin, may damang yung sinanapap ko siya. Jadi mau lihat kami apa mesin nami tusuk pinami pesan namun sila rapot kamu dia kepemulun nami saya dia mentu amat dari bata pasal pada kana ulit kada leg dia musa luhna kepemulun nami. Amen.
Yon pasal time na disipulo kami amang asamara dia mengamul ulah nami purga. Jangan kalau mesin namin tinawag namin tiyo, di ba kapanawanan, may damang masing tiyo, jangan palo ang kesehatan. Dia mau udah namin purga. Pasantay berarti. Oh kami sahat di bugunya lamano mendapat kamu na di bagat hati pason suwak songoni nang kamu binakot kami di bagat salas ni roha di buwak kami ng kaning waraspir ima nagabi palas soro kamu na dengan nami mento ngani mendapat kamu berpugunya lama ala niya mangguru doron nami masongon hatan iti waraspir na binon nami nasapir mapokti bahul pasalongan birma to kita sa lubut na sa toktong mahita di ramot itu sahat solutin na betul betul mga sahat namin ito ba niya lamang na masanap na martuwa mataputok ka muna para kailangan namin sa urong mahita sa lubut na horas jalagariya matumaliman sa nang diha mo ibibigay namin dihata ni Harbobir ang ubakaan namin at adohonom natututong ang loko na siguro pero nga nabukki bahol-bahol mapasalungan pero matod di muna lulungan ang pasamonan so mamima hata na ulit ang pagkatang isip kami
hula-hula pandangan. Mengambil itu di masa tamu boros pintu kami anak kamu. Tumulas tidur nami bagakku boros pintu di masa amai. Asal orang nami betul sudah pernah terjatuh. Tak ada betul di boros. Sudah tidak saya. Boros mahami nama calo. Bukan dari nama hulu nami nama resa lu. Saat itu lu resa di pokoknya tigas. Asabe. Cuma saat kamu tuh yang boros pintu saat naik selalu nagabian. Urut jalan was-was. Pulang. Ada roti berpikir, dia sendiri rata. Nama dokter melalui nafsu prabu kalore. Langsung dia pe sebenarnya nami balas marwam. Ada orang tertentu macam berasat dia pun berasat dia palia. Mau lo kita orang nafsu malu kau dalam nafsu yang sedia balas marwam ada. Mulai kalau sedang dihina boleh semua. Asal lain nama kau boleh tak. Naparari, naupatusi, nabe. Kalau musim nami, kasih rojo lain manopak awal nami selalu. Beda mau musim nanopak tu sih. Tua-tua pak tiga jatuh pak nih orang anak di raja matu tuh kamu jala tahu pun di orang di kamu masuk bawa ada foto kami di beruki kamu di kamu tuh kami silas nih orang soal ini tuh yuturin ada kadang ada di kali di roh kamu masuk ba pengurung kami tuh kami hula hukut berdoa tadi ala niat tumangkul mau mulai tokai mesal hut na ngoni na dinggan daw ginawinan mulai nolong nang matutulsong ang nilok ng itu tinuat matibaho ginaan matusalir nung nalas pero hanami hula-hula na madjalo na pinasahat mulai marlipat ganda madiha ang buruk ko naman pero hanami tudulo ng buru namin dukot na namin Ayo, pakai pengawal pakai pengawal do. Kalau main nami yo, biar do kuberi dengan perbankan. Jadi sekali menang dulu lah kami saya dapat calon pakai. Kita aja. Bahwa memang baru lalu. Ini do den. Jadi boleh ate mari tu kata, boleh ate menang di kita saluhut na. Itu di kamu bermusik nami. Neng rumah hari nalaho madabi-dabi guru nami masih ala ni kamu majolo musik sitor-sitor nami mari uri-uri na kamu
nagsoni tulang nami Samosir, pura tulang nami Sinaga, pura nami Purba. Lasau dulu mandok kamu raja yang merek kutik tidak mangga. Kirang-kirang Baliwan dari Bandar Kaliba. Semangat pasukan ini. Itu pula sahat suruh dilutuk dia. Nung nasahat dia kalau ni dari kali ni batu bahani, nasahat na kita horas jaga tu. Ni dia mampar musik kami. Ada nung sahat tu kami dong pergi dengan kami hidup tua tinahumul itu dengan penahatan. Kadang masih tu ilas padu dengan tu sahat. Isang anong lupa na di akatadong namin, isang akamulkiyo. Dalam mong masoni, radi wala timang alya naman. Jadi, nagkamudo pikir untuk binari kami, ala na jam sa dalang lewat dapat si Juh, kami juga kau lulan. Dia musa luhuk na atau lulan. Ulah-ulah namin kita judu, tulang namin Samosir, bola tulang namin Sinaga, bola nyari namin Purba, nagsoni hula-hula papa namin na marhamarangi manurong tabunan majuta nagsoni hula-hula anak ng Persiap si Torpul si Tijak nagsoni ng bola sa ulula mamu amaran dyan namin alam magayutiki di pagkatayota di bertengura dyan na bersada ikut jambuan lo dapat marsipangan Pagtikeron ipasatay magtuhamu sa luna aka hula-hula namin. Kasi tumutumu kami di hula-hula namin sa luna pag kauma rampak kusing. Karena dia mau amarah dyan namin.
jojo mula tuhami hula-hula muna marga huta julu. Dohok tulang nami manduruk selalu nama teh rombongan ni hula-hula muna. Iba na mancaro pasu-pasu pardongas saribeo. Bere nami dohot boru nami. Siat arupan ni huriyay. Amang boru bisilas ni roha nami. Mancaro kok dohot jojo muna tuhami hula-hula muna marga huta julu. Mas huwag kami amang boru perbuipir na susayay. Asa dapot masukon hatan si dua-dua dohon nami. Asa pirma pok di bahun-bahun mapasarungan. Pirma to dimula sa loob na amang boru nami. Luju-luju manang dihamuna akka pangokoan. Asa tiktin mga tinoba hutang gulang dan langgura. O tiikso sa dia perbuipir na pasahan kami. Sa Tuhan ta manatoktong mahigurang nito sa loob na paso-pasona. Matutu. Tuturo na lang. Mahiting oras pir di ba sa sa kami ditubo yung sunto doon na matutu. Bago ditutu ang ko na marhato. Dulo ang ko na marodiang. Oras mahami na matsalo. Tuganda na mauluhon namin na mga liyan. Matutu. Buti mahami na rin. Mahuli ate ma. Salhuk na diya kahula-hula namin. Mahite ulaw ta di ba sa ulaw las niroa. Ima na matsalo pa maso-maso pa daw sa rekeon. Anak namin doon para man namin. Dilas niroa namin. Jumulo maro kami tutu. Maro pahamu salhuk na kahula namin. Anong hata na dito naman doon na sak na puno sak na palian na sudat aran doon uhong na kasibayan namin ang sasadya. Mga informasi namin, ang kurang tayo manubak sa luna kamuluna lang, may karang diwa musina na ang patusin. Tulang yang salud na kahula-hula namin. Gusto mo ni pinabuhi tapos sa kami as para mamura din namin. Hubirin doa ka na pestera gamot so namin gibuli-buli hubir sa mga anak. Saya gusto nila kita kung makasama ni Rawat ito natin. At so naman dito naro kami dito matupahot kami. Isikiti na sa grupa ko lang para po na. Gusto ko ni pinabuhi tapos sa kami ito ang sa hula na pula-hula na betulan na ang boki at paso-paso na. Sasabi sa ulo nila sa ibang pagkakas. Sabi, ulawot ka di ba sa dalaw sa sabi ng gabi ang uhud ka lang oras-oras. Mauliate ma amang boki. Tuway naman to, kasat tulo itong mga gulamo. Di atas ni sari-sarihan. Oras na kami sa loob lang, nasa na dyan hula-hula na matsalo. Tugabi na tutagda na matuha mo ng dulan nga paso-paso ni Tuwanta. Matutu. Ito anong wrong buruta, katentu. Sabi-sabi at tama. Saya taruh buruta deh. Ayo, dari itu dulu mamu nabi nami buru nami. Mengarap pandai nami. Nama itu koran nami. Nah, kira-kira gimana, Pak? Aduh. Cinta
nami asapit timana tinoga holang-holang dan laguna tatcarian lang tumibis takungan lang taba kuting sa dia saya matari-mataman atau pemahuluran kita sa luna oke masalah kami tumero namin Kita perwas namin ang napagtiki. Sino ka na? Senator tunay ka Paula tumagi sa luna ang topang yo paro ni Papulit. Hindi ko bang ahagad ang gira rohani ison hindi na magpalibras sa luna dito ha wak niya ko rohani ka palibras ka ang bisa ikura pangarot kung doon kita ng gira ito na siya then dia mo pramusin namin ada na naroon mahagad ka magpalibras pero kung sino praktusi ang magpalibras Ikaw gantung na sa semangat. Wala mo namang pandai namin. Ada na si kopter namin. Hata ni si dua-dua lang dohorong kami. Bigyan doon na piliw. Bigyan na niya laban. Bagaman masih tiyo-tiyo. Mas paling matuha sa hatan. Sabi mo dyan. Nilota tidak kasat senaryo inang lawas si Bangarang pagi ada orang suatu sirah dan kami so tuduh-tuduh si Bangano dan sebab itu satu rada ibu dari kami purba rada kami dulu usok nope nggak boleh terpatu pahami saya rada di pemurung-murung kalau keturun rada kami kamu lihat kamu macam alas malu kamu lahom dalon 5 6 tahalas so digagas sa senaryo pamasuk-masuk di anak namin nagabi helamu muna nagabi paro main namin asima rohani rohata saya dibasaw masaluhut masa natapalilo ni rohata marhiti paso-paso na pinasahat ni amata pastor kamakit ito katong ni Hulyay atong dihamura jay hagula-hula namin inakupasahat tayo sa turun-turun si Bangano tuhamu at anong pa sa marohang namin rada namin asa tinti man natin ropa tutubos hindi na lang muna o tinso sa dia nahupa sa hatali sa turun-turun si Bangano amat tali batama manggo di paso-paso sinubulo di mahami rada namin jalan rada dulu iya hula-hula muna membuat deketiyo kehentikan malas lima deke si mudurun asa mangudurun na uli mangudurun na ringgano tujualono di hamuna pargelengan nami dumsahat bisa rohamu deke nesen hami hula-hula muna soal matani keluar hono tutu di mana tinoka hula mules di rumah tuk soal pelai nawe tapatu bahan hula muna deke si tutu lasma rohamuna di batama ana manggohi paso-paso Matuto. malihat manggohi Sorry manang di Bagas ni Huri. Alani nila si rohanami nunga rohami di supere. Ima bere nami si turnit.
Dina na upasatot deke si tiyo-tiyo do idan naras. Asi marohani di bata, ditangyan do di paniwata to mata di bata. To akari na manihut, to malas rohatta, nadakotan panggabi pahorasan mah kamuna sadhukna. Atong dono nabi masong niro ni si tiyo-tiyo, si didik may nasigopa, turong na ilas ni rumah, pati iso sa dia pinaboy tarpati pahamis yan, hami tulang muna kadyangan. Oras mamo sadhukna na pinasuna. Matatu, tajaran. Bahasa kami itu protokol. Gabi jala horas. Kamu saya horasa tuh sudah nak tahu udah nami tulak nami. Oh lah monggo. Menyatu. Kami dulu son dek keramok dek kesaul. Tuhan tiga halamas. Asa tuklas marohamura tujuan nayo marhiti-hiti nong macalo pamasun-masun padong astaripeo sebagas domidu hatta berekom hokorkom. Jadi di son dek keramok dek kesenang dulur asa agit madutu marulur hamura tujuan nayo asa dohonon son hata di situ tuan mantok asa sidit maila hurung maila si Roma otik so saya dia na ubat upahamion yang gupang gabi pakorasan saya gulang madi hamuna pinasuna saat sul saat boten ni tigaras ni duga ni bolena toh ko kami bulan saat tupa saat kami dek na mongkok to idah nalaso saat mahamut tong tumpang gabi saut tupa horasa to tong mahamuli ramoti Tuhan lima Ada untuk pihak kesalut atau udah namin na pasahato, ikinol kasih kopi, ano be? Panjang kita, bagasan buahnya anak berton berbahagia, amin. Hari Tuhan di bata amaran, moriatin na isotong rohnan kubo, dalam buku ikosan ng kain mangguli kubo. Ala na kita sa ulit Tuhan, sakta ni anak berbunuh yami. Nanti kedua tidak keluar dari Tuhan. Nang sikong bicara na sila Tuhan, pasu-pasu, wag kita dengan sarili na sila. Tuhan, kita mga sila, at ang nabagay, matibay, pamulan ni Tuhan. Tuhan, dapat kong may karohan na sila, asa gabi, sulo nila gulat, gana tupot nila natin. Dahil ang kaya kali Tuhan keluar kayo, gabi keluar na si Tuhan. Contoh na din yan, na sila nakakana makapulong. Tuhan, paso-paso na keluarga baruya rin Tuhan. Asalkan keluarga, naringgan, gabi keluarga, tunggu keluarga Nasaret. Tuhan, las rohani na sila rin Tuhan. Ibuay belakika. Siya las rohani na sila Tuhan. Ipatupa na sila ro. Para semua, siap kamoron ni. Paso-paso mayari Tuhan. Pangangkami. Asal merupakan yang paruh kami hari Tuhan selalu berpeluang. Asal merupakan kami mengulaw-ulaw namin. Nang mengalir di patiku. Pinusikin na sangat mahali Tuhan. Tuhan tututong sa hatron sa liling-liling na. Jaro makanyang namin. Magkita Kristus Tuhan namin. Amin. Ibagasan kami ang namin. Kaya. Bola John. Bola John, bola. No. Bola John. Betul. Korosak aja. Bola mencetok kilo atau back. Kau memang ada nih, kalau mah kasih daun. Jadi di luar waktu dekat tubuh kesan tiga dulu. Tadi kau pindah penganan. Ikut kalau kamu memang kau dapat tiga dulu. Kau apa coba pak? Atau singkop atau pot? Langsung mak, sahabat. Nanti masuk YouTube ibu loh. Ayo ada kami, ras mau hari lagi. Jadi, baju, soy.